Reka mbifurize uwa gatanu mwiza mwebwe mwese mukomeza gutega amatwi ibiganiro tubagezaho umunsi kundi hano kuri Ukumbuye Iki TV. Reka uyu munsi rero none tariki ya 27 z'ukwezi kwa 9 2024 tuze tubabwira n'amakuru y'imikino agiye atandukanye, ariko amakuru y'imikino reka tuze kuyahera hano mu Rwanda mu mikino ya tennis mu bangavu batarengeje imyaka 19 nyine iri kubera hano mu Rwanda hariya muri IPRS Kigali ndetse na hariya Gahanga kabisa. Ikipe rero y'igihugu y'u Rwanda ikaba yageze muri kimwe cya kabiri mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, ubwo ibindi bihugu byageze muri kimwe cya kabiri rero muri iyi mikino ni Zimbabwe, Uganda ndetse na Nigeria. Ubwo no gutegereza tukareba ko ikipe y'igihugu izagera no ku mukino wa nyuma nyine birumvikana, cyangwa se bakaba babona n'itike y'igikombe cy'isi. Ubwo rero reka dukomereze mu yandi makuru nuko Ministre ya Sport ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa batangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo abana baherutse gusezererwa mu irerero rya Bayern Munich, nyine ngira ngo murabyibuka ko hari abana 14 basigaye bitewe n'ibibazo by'abatoza. Abatoza nyine bavugaga ko aba bana ubushobozi bwabo buri hasi mu bijyanye na discipline, ibintu byinshi kabisa. Rero bakaba baheruka gusezererwa nyine muri irerero rya Bayern Munich. Rero Minisiteri ya Sport ndetse na Ferwafa bakaba batangaza ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo babone ibigo bigaho. Ibingibi rero ngira ngo murabyibuka byaje nyuma yaho bano bana nyine basigaye, ariko ababyeyi babo bagiye batandukanye bakaza gusaba kuba barenganurwa ko abana babo babona ibigo bigaho. Ubwo rero reka dukomereze hano mu Rwanda, nuko nyine birumvikana hari kubera inama yiga ku guhuza siporo ndetse n'ishoramari yiswe Sport Biz Africa Forum 2024 iri kubera nyine hano muri Kigali Convention Center nyine kuva tariki ya 26 kugeza kuri 27, no kuva ku munsi w'ejo nyine kugeza uyu munsi kuwa gatanu. Birumvikana umunyabigwi rero mu mupira w'amaguru wakiniye amakipe akomeye harimo n'ikipe y'igihugu nyine birumvikana ndetse n'ikipe ya Liverpool yari mu Bwongereza witwa El Hadji Diouf ari mu bitabiriye iyi nama, aho yaherukaga mu Rwanda muri 2022 nibwo yaherukaga nyine kuza hano mu Rwanda kabisa. Rero uyu munyasenegale yashimye intambwe u Rwanda rumaze gutera, ngo we yabivuze mu magambo yagira ati: "Icyambere ndashimira abanyarwanda uburyo mwanyakiriye, nkigera hano nta kibazo na kimwe nigeze ngira pe, rwose ndi kwiyumva nkaho ndi mu rugo. Ikigaragara mufite umuyobozi mwiza, mu iterambere ryanyu warabashyigikiye. Rero urubyiruko rugomba kubyaza amahirwe rwabonye nyine birumvikana rukayabyaza umusaruro." Ubwo rero nuko nguko nibyo ngibyo twakubwira. Ikindi twakubwira nuko iyi nama nyine yahuje abayobozi mu mafederasiyo y'imikino itandukanye ndetse n'abasportifu b'ingeri zose kabisa, ikaba yabaga nyine ku nshuro yayo ya mbere, aho byitezwe ko iyi nama izahindura byinshi. Ubwo rero reka duhite dukomereza muri Rwanda Premier League. Shampiyona y'u Rwanda yakomezaga hakinwa imikino y'ikirarane nyine, umukino w'ikirarane wa Police nyine yari iri mu mikino nyafurika muri Cup Confederation Cup. Ubwo rero ikipe ya Police yakinaga n'ikipe ya Kiyovu Sport itorohewe, iri mu bibazo byinshi cyane kabisa. Ikipe ya Kiyovu Sport ibintu byo gutsinda byo ntibikozwa. Ikipe ya Police rero ikaba yanyagiye ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 4-0, ariko unota 13 gusa w'umukino Ishimwe Christ yaza gufungura amazamu ku gitego cyiza cyane cya Police. Ku nota 36 Bigirimana Abedi yaza gusura igitego cya kabiri cya Police. Ku nota 50 Mugisha Didier atsinda igitego cya gatatu cya Police Football Club. Naho ku nota 85 umukino Ani Elijah aza kongera gutsinda igitego cya kane cya Police. Umukino nyine urangira n'ibitego 4-0 bwa Kiyovu Sport. Ubwo rero shampiyona y'u Rwanda iraza gukomeza hakinwa umunsi wa gatanu nyine birumvikana kuri uyu munsi wo kwa gatanu tariki 27
ikipe ya Gori iraza kuba yakira ikipe ya Mukura ku isaha isa 9, naho ikipe ya Bugesera iraza kuba yakira ikipe ya Gasogi United. Rero uyu mukino wari kuzaba, uyu mukino wa Bugesera ndetse na Gasogi nyine birumvikana wari kuzaba ku munsi w'ejo kwa gatandatu, ariko wabashije gusubikwa bitewe n'ibikorwa biteganyijwe kuri uyu wa gatandatu nyine hariya kuri stade ya Bugesera. Uyu mukino rero ukaba ugiye kuba kabisa uyu munsi. Ku munsi w'ejo rero ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 2024 Kiyovu Sport iraza kuba ikina na Magazu. Ikipe ya Kiyovu Sport nyine birumvikana itorohewe, iraza kuba ikina na Magazu. Ikipe ya Musanze iraza kuba yakira ikipe ya Marine ku isaha y'isa 9. Ubwo rero ikindi twavuga nuko mu karere ka Rubavu hazaba habera ibirori bikomeye cyane bya Ruhago, aho amakipe nyine akomeye cyane azakina, arimo Rayon Sport izakina na Rutsiro ndetse n'ikipe ya APL izaba ikina n'ikipe ya Etincelle. Rero birumvikana ubwo rero amakipe yombi akaba akomeje imyitozo, nk'ikipe ya Rayon Sport birumvikana ikomeje imyitozo ndetse no gukusanya inkunga izafasha iyi kipe gutegura uno mukino wa Rutsiro. Ubwo n'ikipe ya APR nyine ikaba ikomeje imyitozo ivuga iti tugomba kubona intsinzi ya mbere kabisa, cyane ko ikipe ya APR ari wo mukino wa mbere izabikinye va shampiyona yatangira, bitewe nuko yari iri mu mikino nyafurika nyine muri CAF Champions League aho iheruka gusezera n'ikipe ya Pyramide murabyibuka. Ubwo rero ku cyumweru nabwo imikino izaba ikomeza. Ikipe ya Muhazi United izaba yakira ikipe ya AS Kigali ku isaha y'isa 9. Vision izaba yakira ikipe ya Police ku isaha y'isa 9. Uko urutonde ruhagaze rero hano mu Rwanda nuko ikipe ya Police irayoboye nyine birumvikana n'amanota 10 iri ku mwanya wa mbere. Ikipe ya Rutsiro ni ya kabiri n'amanota 7. Ikipe ya Gasogi ni ya gatatu n'amanota 7. Mukura ni ya kane n'amanota 7. AS Kigali ni ya gatanu n'amanota 7. Gorilla ni ya gatandatu n'amanota 7. Ikipe ya Sport ni ya karindwi n'amanota 5 kabisa. Ubwo rero ikindi twakubwira nuko mu ijoro ryakeye ikipe ya Rayon Sport y'abana bategarugori The Queens nyuma yo kwegukana igikombe cya shampiyona rero ku munsi w'ejo nyine birumvikana tariki 26 z'ukwezi kwa 2024 kuri Kigali Pele Stadium yanyagiraga ikipe ya AS Kigali ibitego 5-2 ndetse ihita yegukana igikombe kiruta ibindi hano mu Rwanda nyine cya Super Cup. Ikipe rero ya Rayon Sport y'abari n'abategarugori ikaba yabashije gutwara iki gikombe, nyamara igice cya mbere cyo cyaje kurangira ikipe ya Kigali iyoboye n'ibitego 2 kuri kimwe cya Rayon Sport. Rayon Sport iza kugaruka itsinda ibindi bitego 4 byose birangira ari ibitego 5-2. Ikipe ya Sport rero mu bari n'abategarugori ubona ko ari ikipe ikomeye hano mu Rwanda, ariko nanone yajya mu mikino nyafurika igira higera akomeye. Ubwo no gutegura kugira ngo byibuze ubutaha bazabashe kuba bakitwara neza. Ubwo rero indi nkuru twakugira nyine hano mu Rwanda nuko mu gihe ikipe y'igihugu
reka rero dukomereze muri Carabao Cup, ikipe ya Arsenal ubwo hari ku munsi birumvikana ubwo hari kuri 25 ubwo hari ku munsi wa gatatu birumvikana ikipe ya Arsenal yatsindaga ikipe ya Bolton Wanderers ibitego 5-1 ku munota wa 16 Declan Rice yabashije gufungura amazamu ku gitego kiza cyane cya mbere cya Arsenal ku munota wa 37 Ethan Wanelli abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Arsenal kuri pass yarahawe na Raheem Sterling ku munota wa 49 Ethan Wanelli abasha gutsinda igitego cya gatatu cya Arsenal kuri pass yarahawe na Declan Rice. Naho ku munota wa 53 Alan Collin abasha gutsinda igitego cya mbere cya Wanderers kuri pass yarahawe na Mixate. Naho ku munota wa 64 mwite Raheem Sterling abasha gutsinda igitego cya kane cya Arsenal ku munota 77 Kai Havertz abasha gutsinda igitego cya gatanu cya Arsenal. Ubwo rero ikipe ya Liverpool nayo yatsindaga ikipe ya West Ham ibitego 5-1 ari ku munota wa 21 w'umukino Jaleli Konsa wa Liverpool aza kwitsinda igitego nyine kiba icya mbere cya West Ham ku munota wa 25 w'umukino Diogo Jota abasha gufungura amazamu nyine ku gitego cya mbere cya Liverpool kuri pass yarahawe na Federico Chiesa ku munota wa 49 w'umukino Diogo Jota nyine birumvikana abasha gutsinda igitego cya kabiri cya Liverpool kuri pass yarahawe na Curtis Jones ku munota wa 74 Mohamed Salah mu mwakire kabisa abasha gutsinda igitego cya gatatu cya Liverpool ku munota wa 90 w'umukino Cody Gakpo abasha gutsinda igitego cya kane cya Liverpool kuri pass yarahawe na Darwin Nunez. Naho ku munota wa 90 nyine bongeyeho iminota 3 y'inyongera ku munota wa gatatu Cody Gakpo abasha gutsinda igitego cya gatanu cya Liverpool. Umukino nyine uza kurangira ibitego 5 byose bya Liverpool ku gitego kimwe cya West Ham United. Ubwo rero reka duhite dukomereza muri Europa League yakomezaga ubwo ikipe ya Arsenal yatsindaga ikipe ya Elfsborg ibitego 3-2. Ikipe ya Bodo Glimt yatsindaga ikipe ya FC Porto ibitego 3-2. Ikipe ya Dinamo Kiev yatsindwaga n'ikipe ya Lazio ibitego 3 byose ku busa. Ikipe ya Midtjylland yanganyaga n'ikipe ya Hoffenheim igitego 1-1 na ikipe ya Galatasaray ibasha gutsinda ikipe ya PAOK ibitego 3-1. Ikipe ya Ludogorets yatsindwaga n'ikipe ya Slavia Prague ibitego 2 ku busa. Ikipe ya Manchester United yanganyaga ibitego 1-1 n'ikipe ya FC Twente. Naho ikipe ya Nice yanganyaga n'ikipe ya Real Sociedad igitego 1-1. Ikipe ya Anderlecht yatsindaga ikipe ya French Valence ibitego 2-1. Ubwo rero mw'ijoro ryakeye naho imikino yakomezaga kuri tariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 2024 nabwo imikino nyine yabaga birumvikana. Ikipe ya Fenerbahce yatsindaga ikipe ya Union Saint-Gilloise ibitego 2-1 na ikipe ya Malmo itsindwa n'ikipe ya Rangers ibitego 2 ku busa. Ajax nyagira ikipe ya Besiktas ku bitego 4 byose ku busa. Frankfurt inganya n'ikipe ya Victoria Plzen ibitego 3-3. Ikipe ya FCB basa kunyagira ikipe ya LFC ibitego 4-1 byose. Lyon itsinda ikipe ya Olympiacos ibitego 2 ku busa na ikipe ya Roma inganya na Atletico Club igitego 1-1. Ikipe ya AS Braga ibasha gutsinda ikipe ya Maccabi Tel Aviv ibitego 2-1. Ikipe ya Tottenham Hotspur ibasha gutsinda ikipe ya Club Brugge ibitego 3 byose ku busa. Ubwo rero
imikino yabaga na muri shampiyona ya Espagne. La Liga yakomezaga, ikipe ya Espanyol yatsindwaga n'ikipe ya Villarreal ibitego 2-1. Ikipe ya Las Palmas inganya n'ikipe ya Real Betis igitego 1-1. Naho Celta Vigo itsindwa n'ikipe ya Atletico Madrid igitego 1-0. Ubwo muri Copa Italia nyine mu gikombe cy'umwara mu Butaliyani, ikipe ya Monza yatsindaga ibitego 3-1 bya Brescia. Naho ikipe ya Napoli yanyagiraga ikipe ya Palermo ibitego 5-0. Ayo niyo makuru y'imikino twari tugufitiye none tariki 27 z'ukwezi kwa 9 nyine kuri uyu wa gatanu mwiza cyane. Icyo navuga ubwo navuga ngo Juma Mbaraka kuba Islam mwese, ndetse n'umunsi mwiza nyine wa gatanu muhire, wa gatanu mwiza mutagatifu kuba Katolike cyangwa se bidini ya Katolike. Ubwo rero reka mbabwire ngo mukomeze gukora subscribe hano kuri Ukumbuye Iki TV. Njyewe mukomeza kumva ubategurira ngane nkabagezaho aya makuru. Nitwa Bimenyimana François.